Bir zorlama yapmıyoruz ama şu hakkı tanıyorum ben arkadaşlara. Bireyler, ikişer, üçer dakika neyse kendi... Brian Dalal elbette ki emtikazın ki her deme lehemberi çapemeni raya geçti agahi nüçeyen kaç bidin ve unji kef kaç bidin taybetici civan emek kef kaç bidin hazar mukabın Kürdistan velateki bir avayiye ki bes az bixud dizanım ki salê min na heftê duduye dikarim bêjim ki 56 sala 57 sala kem zêde ez di nav tevgera netewê ya Kurdistanê de me rojê me xaş nûçeyê me xaş her demê ji nûçe û bûyerên nexaş zêdetir bûye xaş zêdetir bûye keptir bûye ji bo vê em dîsa ji bo bûyereka nexaş li hemberî wenî armanca me ew bû ew e berê jî me tecrübe jiyandine ku ez nihal vir ji we re diyar bikim ez bi xwe divê qenatê de me ku divê ku tu bûyerek ji kê tê bila bê ê dewletê be jî ji nav Kurda be jî divê ku ew bûyerena derkevin sahayê derkevin meydanê ronî bibin vekirî em va bûyerina münaqeşe bikin ji bo ku ez bi xwe bawer dikim ku hevalê min ê dostê min birayê min ê ku li vir jî bi gel bi raya giştî bawerin ez bi xwe zêdetir xetî spirînê min raya giştî xelqê Kurd û dîsa jî ez dizanim ku di jiyana me da xelqê Kurd her demeyan parastinî ji xeteriyan pir cara parastinî şahsî ez jî parastime taybetî jî mesela PKK da ku pişta ji we re bahs bikim 40-45 salê dawî da ku sistemekî ne evlevî ne asayî pêk hat li Kurdistanê du sistemê ne evlevî hene yek sistema devletê ye sistemekî asayî ne ye Kurdistan dagir kiriye işgal kiriye kolonize kiriye mafê me xesib kiriye ji bo vêkê sistemekî ne asayî ye ji bo vê Kurd her demê divê devletê da di şertê ne asayî da jiyana xwe domandine hezar mixabin li ser navê Kurda piştî salên heftê pênc heftê şeşan avabûyîna projebûyîna PKK sistemekî din ên ne asayî ne dostane ne dostaniya Kurdî tevgera Kurdî rêxistinên Kurdî ava kir ji bo wê ji vê rojê heta îro mümkün e ku ciwanê me nizanin ama kekê me biraderê me hevrê me ku li vir hene ku tecrübe wan heye ew baş dizanin ku em her demê di şertê awarta da jiyan me domand ta di salên heftê pênc heftê şeşan da dema ku apoya vek projeyekê derkete meydanê rasterast hemû Kurdperver dijmin îlan kirin hemû rêxistinê Kurdistanê dijmin îlan kirin ji bo nevêyekê jî ji bo ku Kurdpervera rêxistinên Kurdistanê tevgera netewî ya Kurdistanê tasfiye bike domdar sistematik bi plan xebat meşan demek ez bi xwe di sala 1974 da ji hepsê derketim min profesyonel dest xebatê kir li Kurdistanê li Diyarbekirê ciwar bûm ez niştecî bûm PKK'ya wê demê baş dizanim ku ji me re gef dikşandin berpirsyarê wana qismekî wan ki îro ji PKK reviyayî digotin ku em serokê Kurda dizanin ku ciyê wan li ku ye em ciyê Ömer Çetî dizanin digotin em ciyê Mustafa Fîsî dizanin digotin em ciyê Kemal Burqay dizanin
Emciye İbrahim Güçlü Tızanı, Mümtaz Kotan vesaire. Hamu Sarokatiya Kurdistan'ı Yaji Sarokatiya Kave Ferit Uzun Nastık'ın o emevana jole rakın. Hazar mukabın belki havale edin jiboku zedeti de nav halk da gel da xudiye hez bun hin xudiye tecrübe bun tikarin xazedetir biparezin wana xaj PKK parast hazar mukabın Saroke Kavaya Ferit Uzun Lisivereke Jaaliye PKK'da Tisala Hazar Nasud Hafti Haçtan da hat terörize kirin hat kuştun hem cem jinavi hata kuştun licem zaroka tahambeza havjinavi da hata kuştun jibo ve tikari bejikı ne besli Bakuriye Kurdistan'e ji tikari bejikı la Avrupa'ya ji Kurdun nav jiyana ka na asayi da bun hatta tikari beji naha ev xateriya ev qaz bela buye ku nahal Rojava Kurdistan'e xatere jiyane geleme de deste rejime da de deste PKK'ye da deste DAEŞ'e da hatta hezedine tari da de nav xateriye kedaye li başura Kurdistan'e gelemed nav xateriye kada gelek mezindaye PKK gelek vekil ilan kiriye ku devleta federe ya Kurdistan'e jole rake hero insana tukuje berya ve dur roja untuzannaki peşmeriye gik piroz hata kuştun disa gor da xuyaniya berpirsiyare şengale var roje daviyeda halkı Kurd en ezidi işkence ditin PKK şangal işgal kiriye haçti şabi bir İran'e ra Irak'a hükümeta merkezi ra xuya ku piçek herçi qaz dijev ji xuya dikin ve hevrat nav ittifaka kedane legelek dever edin Günde Kurdistan'e işgal buyne deste PKK'dane ve roje havala ki telefon edilmi da got Temure Halil unnas dikin dühüj mira got ku Kag İbrahim tişteki avkas insan beteşe eve ku gündiye ki başura Kurdistan'e gündiye ki embejini günd ag hastiye ku biçe günde be cem bireye ku bireye ka ziyaret bike malbata ka ziyaret bike PKK icaza ne daye izin ne daye havalno gün naheline ku gündi çandiniye bikin xarajej gunda digrine zaroka dravilne Rojolata Kurdistan'e her roj provokasyone mezin pekteye jibok tevgara milli Rojolata Kurdistan'e tasfiye bike xabatike hemberi Parti Demokratik Kurdistan hemberi Komala ve Partiye Dene Kurdistan'e vek pake hatta tikari beji ku provokasyone avkaz mezin kirin ku avkaz be akılane dike ku jenosita ka mezin le Rojolata Kurdistan'e de domine tikari beji ki her roj penç daha civanen Kurdistan'e tene darva kirin amdirav şekil sadani tikari beji ku PKK cara yekemin kitlevi lidiji hamu Kurdan tisala hazar nasud haçtiye nahanda kampanyaka infazi kuştune dest bekir hem de kinyekirin damakı konferansa navnatevi ya kurlu Paris'e Jaaliye Enstitüya Paris'e da hatibul dar xistin tüve roje da şerilan kir tüve roje da Salokatiya Kurdistan'e prani le konferanse bun acil konferanse bun ka Kemal Burkayl konferanse bun Mamcelal konferanse bun
Doktor Şeref Kandil konferansı bu gelek Serokatiya Kurdistan'e gelek kasedin Ravşenbir li konferansı bu. Lüver gelek vekili lehemberi me şer ilan kırın. Gotun ku em divê ku wana ji holê rakin ne bes Serokatiya Bakurê Kurdistanê gotin Celal Talabanî jî berpirsiyerê Partî Demokratîk Kurdistanê jî hevalbende Yekîtiya Ewropê ne ve deme hîn Yekîtiya Ewropê tune bûn tu zanne ku ew civata aborî ya Ewropê Yekîtiya Ewropê hebû divê ku vana ji holê rabin vana hevalê bende Yekîtiya Ewropê ne Amerîkayê ne ji bona wêkê divê ku vana em ji holê rakin. Kampanyaka gelek mezin bû. Tiştekî ecêb bû. Di rojname wan da li hemberî Şax Sebin û Şahsê Kemal Burkay û gelek hevalê din deşifrasyon tiştê wisa hate nifisandin ku vê demê ji bo min nifisandiye ez bibêjim istihbaratên dewletan nikarin bi wî awayî insana bigirin bin işkence biraz yekî min hayır pardon neviye haltiya min ku min 4 salî bu avnas kiribû vekî din min nedîtî bu işkenceka wisa lê kiribûn ku ew şahsen min nas nake fakat tiştê wisa li wî hatibû ku tiştekî devlet dizane PKK yek û yek teşhîr tevşît kiribû gotibûn ku wana hatine Öcalan bikujin ji bo wê divê ku em wana ji holê rakin. Heval no li hemberî vê kampanyayê em bi awakî siyasî meşyanî fikrî meşyanî me tu cara ne fikirî ku em PKK'ya bikujin lê li Ewropayê Kurd ew kes terörize bûn ku li hemberî PKK her keçekdar bû. PKK vê demê dît ku muhalefeta raya geçti peşa wî tiştî girt. Çünkü gelek vekilî rojana rapor peşkeş dikin ku em falan kesî bikujînî filan kesî bikujînî. Ji bona wê ser neketin. Ji bo wê ez dibêjime ku divê ku van mesana vekilî li pêş raya geçtî hare münaqaşa kirin. Du pêr hevalekî ji min re pirsiya heta min başûra Kurdistanê jî got. Mi got ku em doza xwe diparêzinî em ji bo serxebûna Kurdistanê azadiya Kurdistanê xebat dikinî em ji bo mafê xwe yê millî xebat dikinî ji bona wê em naxwazin Tirka Farisa Ereba jî bikujin gelo ew xortê ku piştgiriya PKK dikin tu cara em fikirî ku em wana bikujinî em îro jî wisa difikirinî ji min pirsiyan gotin ku ew kesek dixwaze ku ve înfaz bike tu bibînî tê çi bikî ez ê çi bikim heta tiştekî wisa ku tu nikarin ji emniyetê re jî bibêjî çünkü ez bi xwe wê bawariya da me daxuyaniya de jî nîşan daye mirovê dozê bi kuştinê bi ser nakevin xe didin kuştin bi ser dikevin ji bo wê di jiyana me da ez bawer dikim ku jiyana hemû hevreyê me da xwediyê dozê Kurd û Kurdistanê da wana ne ku insana bikujin gotine eger doza me bi ser keve em xe didin kuştin yani em fedayê milletin em fedayê xelqenî ne kujerên milletin û xelqenî ji bo ku em dixwazin xelqe bidin jiyan din em dixwazin Kurdistanê azad bikinî em dixwazin Kurdistana ka azad da însanê me bi refahê pêş bikevin rahat bin hêsan bin ne ku di reşê xirab da mêne vekirin lê rejîmê totalîter rejîmê otorîter û faşîst dixwazin ku zulüm li xelkê bibin hezar mixabin ji niha da hîn PKK nebûye desthilatdar bûye vek rejîmê dewletê li Rojava Kurdistanê dîktatoriyê bi basê ve dimeşînê bi heştî şabî Daş û Îranê ra li başûrê Kurdistanê dimeşînê li vir dîktatoriya xwe dimeşînê nayê lê kes bixebite kes biaxife û ji bona wê jî tevgera millî ya Kurdistanê tasfiye kir
به دولت و zaten armanji bu jibona ve ki havanlo em bu tüccara na fikrin ki PKK'yi çiğbe kuştun le em ji PKK'ye yaratı bejim ki Civane Kurdistan yaratı bejim ki edin bese havale ve vetidine kuştun bese peşmerga vetidine kuştun tibe bese ba ve vetidine kuştun tibe bese diyavet edine kuştun, besse, tebejin ev khayine, ev casusa, ev suhure, ve metode naçi tikari tüciyi, naile rekhistinen Kurdistan'a, İrol, başura Kurdistan'a derfet avan hebe, ki l'harame hiro desilattara, naile ku yekitin iştimani Kurdistan, Parti Demokrati Kurdistan, khabata khab meşine. Ciyek vana da girti İro, aslında Parti Demokrat desilatlarıya Kurdistan'a, hükümete Kurdistan'a jibok şer derneke ve jibok bre şerre bre kuciye nebe nakevne ve haramana evcil ser halka zulüm edi dominne. Rojava Kurdistan'a destpeki hatta yiro diktatoriya base ve deste PKK demeşi. Havanlo cara du yemin lehemberi me 2006 da kampanya ka mezin meşandın. Untuzanla 2006 da PKK liste ilan kır. Di listede untuzanla Kemal Burkay, Ümit Fırat, efendim Tübbece, Orhan Miroğlu, u gelek dot Mehmet Uzun, ecid navda, gelek Revşen bir edin navda. Gotun ka emtikazın van bukujun. Untuzanla Mehmet Uzun vek Revşenbireki vek Niviskareki ilan kır gotkazil vivalati najim jibo lemberi ve tehdide ranavestim az vivalati terk dikim hakkı bu tişteki nekir lemin ve demeci got demek ki her gotlu Kürt dama katarik çebu bu dürüstiya kab ahlaka khu bu prensibe khu ve Bavarya kuya milli, Bavarya ka mrovati, demokratik biçe ser meselan. Nizanım gerek civan emevvedeme 2006 da çend sali bun, ihtimala ki pir civan bun kısmek ivana, zarok bun kısmek, le kolana hünere min civineki çapemeni vekiri çekir. Çapemenya biyani ve deme çapemenya kurdi tünne bu. Em kefkaşın kiro çapamenya Kurdiceye, çapamenya Türkiye hamu televizyon başlar bugün çünkü mesele ki pir aktüel bu. Da aksiyon eda, kovara aksiyon eda ilan bu. Jibo ve mugotu bu ki em vala teknak mel Diyarbakır'e. Çünkü gotu bu ki em tüpe gaze İbrahim Güçlü'ra gredini bibin pira dehederi lüver bitakimni. Mugot ki em fedaiye vivalatini az îro jî tibêjime em ji mirine nakirsîn em ji bêbextiyê titirsên em ji riyakariyê titirsênî em ji bira kuştinê tikujin bira kujiyê titirsênî yoksa vekî din em îsana egîtin ev kesê vî karî dikin ez dizanim tirsonekin ez serokê wan berpirsiyarê wan baş nas dikim. Serokê wan Abdullah Öcalan baş nas dikim. Berpirsiyarê wan Kandilê baş nas dikim. Çiqas cesurun agîtin ew tizanin ki em çiqas agîtin. Ew tizanin ki İbrahim Güçlü, Heval li vir, Kemal Burkay mirovê dozê ê dinê Kurdistanê çiqas agîtin. Ew na tizanne. Çünkü wana agîtiya xwe li hemberî dewletê nîşan daye. Melhemberi devlete doza millete Kürt parastiye, Kurdistan parastiye. Abdullah Öcalan teslim buye. Abdullah Öcalan gotiye devletlere bakapteme. Mi gelek cara gotiye be dahan deste devlete da video hane. Demek ki devlet başına teşrifle bike. Abdullah Öcalan derbari herkes ki de agadari daye. Hani avrat bejine yakı. Ev kese teslimi devlete bun 15-16 sali bun avzar rokana. Bu an mrov hadu da bun kuştun. Ev vakta çuna
emniyete vekilin çaratına bu kısa kırın, tu gotin itirafçı kuştun. İtirafçıya mezun eve. Kima nikarın bu kuşun. Çünkü ev necvane, ev projeyeke. PKK bu xub projeyeke. Jibo ve ne ku em ne agitni, em nikani lhemberi wan vek bigni. Le, bele, em dîsa dibêjin ku em lhemberi wan fiziken şer nakini, em Kurdan nakujini. Jibo ve PKK'ya ra dibêjim ku mutlaka şuuraka milli bifikirin, velat bifikirin. Tıkarın îro un va tiştana bikin. Fakat peşe roja va işana tüneye Sovyet İmparatoriyaka mezun bu davya Sovyet'e hat. Hitler İmparatoriyaka mezun bu davya vihat. Davya basa Irak'e hat. Diktatoriya şahat, cihevi nuhatın diktatoriya ne hava bu? Jibo ve dibek ve vek bikin. Havanno. Tvar roja davyeda. Naha berya ve demeke, berya ve dur roja. Ji Ankara merkezi ji emniyeta Diyarbakır'a ra tebliğ hakte kirin. Ji Ankara. Tebejine ku tebeki un ve tebliğe peşkeşi İbrahim Güçlü bikin. Çünkü tebliğ tebeki avagadar ve çünkü bu yer ki pir ciddiye jibona ve tebeki ev tedbiri kabigre o restkine. Vakta telefonu mikir evar bu. Gotun ki tebeki tu evar ebeyim. Got valla barnama kamına televizyon yazını karım ben. Go mesela ka evleviyet yani güvenlik ya got. Go valla güvenlik ne çıt lazım bütün programı. Hakikat az bir şabeş derkadım çünkü programı. Darvayı bacır. Rojadın açum. Tebliğ müdüriyeta geçti ya Ankara'da tebece ki diyara ki kasekli başura Kurdistan'a hatına girtin. Az usta tahmin tıkıma. Avna ne bejin ama. Hatına girtin akıftına jibo ki bir yara derbare meda hatına girtin pişti kampanya mekul hemberi PKK ki sernave çarsız havala kudu ve nabere da kampanya edin hatın meşandın emçuni başura Kurdistan hükümete meclisera medanistandın kır meclisi hükümete serokatiye Kurdistan hamu partiye siyasira pişti ve ev bir yara hatiye girtin tebece ki kase ki İbrahim Güçlü bu kıca tespit bu ya. Me tespit kiriye. Vala tevi, navevi. Me tespit kiriye. Fakat cihevi me tespit ne kiriye. Jibo benim cihevi nizanni. Ama ne desteme dayaşı. Düdü, ev keseki vazifadar kırne ki İbrahim Güçlü bişopine keşif bike. Cihevi keşif bike. Em vici tizanın Vala tevici cihevici tizanın jibo ve gor agadariya met beje emniyet. Go agadariya me em ve mesele ki pir xater dibinni. Yani ne eve ku PKK tiştek nirsan diye em tıkazın bu kıjın. Ve vek propaganda kuyana ki. Eğer manipülasyona tabii ki elbette gez vaktak hasap tıkım az manipülasyona hasap tıkım. Yani manipülasyona taybeti PKK tıkarım vece hasap tıkım. Çünkü ifade van kemzede ve hukukzana ki ve siyaset medarek zanım. İfade van da çi manipülasyon ne? Avna çava iftiralı kul der dora tıkın. Tabii ki az o manipülasyona hasap tıkım. Le tecrübe PKK çalakiye PKK vakta gazdedim berçaf agadariye dedin min hatına dayin bimin rastakinette ama ledi sacı ve caredin her carez ifade etkim azıvırcı ifade etkim ve ki PKK galak vekili rabe bece ki az vikari nakım ha çıkazam be bavar beni pişraz le ve işi şurovat kini
Ama deve ki vi tiştiş raya geçtira ilan bike. Bebece ki tamam İbrahim Güçlü haynaj bu ve haynam tıkazın bu kızın. Problem ayın xirab eve. Ez gelek cara dinivsinim. Deve ki herkes karek gri jera xudi derkebe. Mesela var rozana da bu HDP'ci gelek münakaşaya. Gelek avatiye münakaşa kirin. Ez tebejime ki çap rast ne ki? Un rekistine PKK'ne PKK beparezir. Yoksa vekilim riya hukuki listika unnu karın biçinciye ki. Unnu karın bakleme bilizin. PKK ni karı bakleme, devlet ni karı bakleme bilizin. Jibona ve eke havalno mici bir yerde ki civineka çapameni çekim raya giştiraj vera nerineka Diyarbakır elbette ki pişti va civina çapameni elbette ki ve kedinci alternatif karekan bakın tüne hani çünkü lazım gelek ciyabala buye dühüş başura Kurdistan'a gelek keslimi gerya çünkü gelek vekiliye ki ev mesela ki iro em münakaşa dikin bes pırsa mesela pırskereka İbrahim Güçlü'ye diyara ki pırskereka hamu Kurda'ya hamu Kürtperver'e o pırskereka başura Kurdistan'a belki iro çünkü untizanla ki li başura Kurdistan'a gelek bir hati tikarına insana bu kujun aslında da aklı var derbastı ve ki ev kese ki deselattar seviye bilin sarok vezir eğer fırsat hebe tikarın bu kujun sarok ki devleta federe Kurdistan'a bile tikarın bu kujun jibo mesut kak mesut malbata barzani zaten düşmanın her roji vitişti tebejine u ser herkes kici dağırtını jibo ve haterik gelekmezine elbette ki yani avna vakta ki kesek me infaz bıkın bişinin desteme ne gırtına çara meche yavanlı az bu khud ve nerine damak ne bes rekhistinci rekhistini buyinci ki em ava ki rekhistini buyin rekhistini amaye levek şahıs tiştek em bikini gelek zedene tiştek İbrahim Güçlü bike pır zedene jiyan avi da ev diyar buya bak az başura Kürdistan'a bum damak gotun ku İbrahim Güçlü te khatı spirine veke nerine ka lecam Mesut Barzani lecam Neçirvan Barzani tebeje mugo eğer ayitin İbrahim Güçlü bepente kandile jwarat beje unnu İbrahim Güçlü derdest bikin unnu karın bu kızın avkaz insan ne yani vakta gaz İbrahim Güçlü tevem şahse İbrahim nabeme teve ki Kürt avkaz insan ne kuştun Kürtperver Mro ve doze avkaz insan ne kuştun avkaz rahat ne be havalno PKK az zaloktiya xuda tınav tavgara şoraşkar Kürtperver Kürdistan eldeme min dijiyana xuya siyasi da her demde tavgara Kürdistan Rekhistin Partiye Kürdistan'a da berpirsiyaren seviye bilind da micigirt le her deme az xudiye hezbum kuvvet bum le tücara min ne fikri kaz Kurdaki bükücün nahaji na fikrim ki Kurdaki insanaki bükücün ne Kurdaki tane insan edinci nikarım bükücün le min xu her dem tekoşana nataviya Kurdistan'a da ve kurbanaki doze dit lojomacı min her dem felsefeya ki bela kas neye kuştun az bem kuştun parastiye le az baş tızanım caribarındıla Kurdistan'a diyar tike ki beşek insan beşek tezgah partiyi bir kuştune serkeftine tıkazın naha av bir yara PKK de derhakamı da vergirtiyeci tıkazım ki de vicdanı geleme da be mahkum kırın peşiya xrabiye geleme bigre tevgara milli bigre
raya giştiya Kurtperver bigre. Ez bi dürüstiya xwe vekilî bûyîn, şeffaf bûyîn, demokratik bûyînê xwe bawerim. Ez bi van hêjayanan xet diparêzim. Bi van hêjayana ez pêşiya xerabiyan digirim. Dixwazim dawiya van xerabiyan jî bi van hêjayan be. Lê eger pêşî negirim jî mirin li ser seran, li ser çavên min. Jaliyê din va. Dema têkoşîna netewî ya Kurdistanê ji çav derbas dikim, min zêde jiyan kir. Lêvra gelek hevreyên me, ên min me, jiyana xwe li sînoran, li hepisan, li zanîngehan, di nav têkoşana pîroz dan. Ve her dem ez vê fikirim hevalno. Çünkü ez ji Necmettin Büyükkaya pîroztir neme. Ez ji şehîdê Dedekadê Kûke Rizgarî ê Kurdistanê din pîroztir neme. Eger em jiyanê dikinî tesadüfim ez. Gelek cara ji dostê xwe re vî tiştî dibêjim. Ji bo vê dibê ku PKK bizane. Em ji mirinê natirsênî. Mirinê me nadin tirsandin, em gav jî paş ve nabêjin. PKK dehe salana ku xirabiyê mezin dike. Bes nav xwe da bi hezaran endam berpirsêrên xwe înfaz kir ve kuşt. Ciwanên Kurd, însanên disoz, ji bona azadî serxebûna Kurdistanê başdarî PKK bûn, divê êdî pêşiya van xirabiyan bigirin. Besê edin. Divê ku em gelek vekirî ji wan re bêjin. Yani vê meşruiyetê nedin wan. Meşruiyeta ve işe tuneye. Divê ku her kesekî vî tiştî bizane. Em dizanin ku PKK çend roj berê dîsa li Devleta Federal Kurdistanê pêşmerge kuşt. Di var rojê dawiyê da çend êzidiyan da işkence kirin. Li Şengalê heştî şabîr ti nav îtifaqê da wekme diyar kiriye. Eger xirabiyên PKK ez bibikim hezaran rûpel digre. Ez dibêjim ku bila welatê me sax be Kurdistan netava Kurd her bijî. Neticede em muvaqqatin. Mühimtir ev ku me bela xeterî nene serê Kurdistan netava millete Kurd. Millete Kurd azadiya wî serxebûna wî pîroz e. Jiyana me muvaqqat e. Loma tirsa mij mirin kuştinê tuneye neyê devlet e neyê PKK neyê kesekî de. Hiç hêzeke tuneye. Çi tikine fermo ve bikin. Kes nikara min hundur jî girê de. Her demê min tiştek kiriye. Damad ve xeterîn de min zêdetir ez derî meydana ketime. Min zêdetir pêwendiyê xwe xurt kirine hevalno. Yani marhûn neniştime. Tamam. Ve Covid bu sebep em canan mala xwe rûnin nema. Belki ev bibe sedem ku em ji wê sînorê derkevîn. PKK ve kezeki otoriter ve faşist dixwaze ku tirse nav gelê me rewşenbîran da firehtir bike ku ev dengê xwe bibirin. Heta niha jî ev siyaseta xwe da serkeftî bû. Divê Kurtperver xebatkarên dozê Kurdistanê ên demokrasiyê, ên mirovatiyê, ên maf azadiyan tavîzê nedin vê yekê. Divê ku ve kabul nekin. Tirs paş ve gavayvetin ji bo me mirin e. Mirina mezin tirsa hevalno. PKK dixwaze ku em bitirsin ji malê xwe dernekevîn. Em dengê xwe bibirinî. Eger em gav paş ve bavêjin ev mirin e. Mesela bu İbrahim Güçlü ez xwe nas dikim. Ji bo min ev mirin e. Hevalno. Ji bo min ev mirin e. Tecrüba min rojeke wexteke êriş çebû ez li Diyarbekirê bûm. Ji min re gotin divê tu Newrozê nekî wê demê Newroza yekemîn min çek pêkanî rêxistinî resmî pêkanî êrişî mala min kirin mezinê heremê hatin gotin ku divê ku tu neçî Newrozê min wê demê ji wan got ki ez mala xwe bar dikim ji vir diçim ve Kurdekî Ankarê caraka din ji ve nagarim Kurdistanê. Timi da ev ahlak e. Êdin ev ahlaka ji Kurdî tê ye
Vallahi sizdanmış Kurdiyeti. Çünkü Kürt, aşir, jxara, axara xudi dert kevin. Jibo ve PKK me hesab neke. İbrahim Güşiye jvir derkeve here, Kürtperver jvir derkevin herin. Dibe em deste xu nekujun. Bavariya xub xu, be fikre xuye roni, Kürt, Kürdistan'e be netava xu binin. Rohni, dürüstü ve kiribuyun şefafi de zora tarihtiye bebe. Ev heza hezen tıkazın min mebukujun hezen tarihine tarihtiye da dijine günaha min buvante ne bejin kulu dünya her dereke bela buye PKK jivet tarihtir rexistinek tünneye hazar mukabın ev Kurdji kirna ravşeki usakı ev jide tarihtiye dana akle vançuye psikolojiya vançuye mürovatiya vanç hole rabuye gel o tercih ham bikini ronitiye ya tarihtiye jibona ve az hevidarım hiç vakte min heviyaka neşkant roniye deri tarihtiye derkeve roniye zora tarihtiye bebe havalno azanım ki bak havalno jibok sere mira derbasıya ev kesek de derbare mi da bir yer gırtı bun piştra rabun ji PKK raviyan hatın min ev parastın limalaha parast belki Cumhuriyetiye PKK en zedetir yek juvan eve. Damak Selim Çürükaya kesin titirsiyan mala kabıkın mivan avhatiyel mala mı bu yeni mivan. Hatta jmura gotiye ki vaçı cesaret odul hem beri PKK hükümet karibi ki mivan. Beli em vanat pariyazini. Mehmet Şener mıkhasas bir pariyazim. Hazar mukabın. Beriyan mırınavi hafta ki Suriye müjera got. Tu şaşit ki fakat hat kuştun. Ama Mehmet Şener, Selim Çürükaya hatta gelek kesedin. Resul Altınok havano tiştek jibor Resul Altınok min yani Dede Kadeya Parti Sosyalist Tekoş'un havalek mekri şahsi men nişanda ajvara bejim akıl disekine. Jibokam Resul Altınok jibok bes halas bkin. Şaafni deste vana. Deste PKK. Jibo ve PKK'yi de edin akleha bugün serekho. Taybeti av kırda dilsoz de ko edin ve işi faham bkin. Yani ve metode ne karın biçin tücüya.